Yes, katwongere tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 15 z'ukwa kane 2025. Birumvikana hano muri studio sindi njyenyine bakunzi ba Duniani Cote TV, ndi kumwe n'umutaramu Bwana Kalimba Aimable. Bwana Kalimba Aimable, umeze neza? Yes, meze neza ndakomeye Bwana Moses, ari nako rwose mbonera gusuza abakunzi bacu bo kuri Duniani Cote TV. Yes, birumvikana n'amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ngira ngo tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko nahoze mbona rwose drone zigenda zitwandikira zitubwira ko uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ari nako ibintu hano mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda biba ibindi. Tugiye kuba rero tuginjiramo, turaza gutangira rero dusuhuza abantu, ngira ngo nagwa ikaze ugasuhuza abantu bari ku mugabane w'Uburayi bo muri Afurika ukabandekera. Yes, reka nsuze abakunzi bacu badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi. Mu gihugu cy'Ubwongereza dufite abantu benshi cyane, mu Bubiligi, hariya mu Budage, mu bice byinshi bitandukanye, mu Bufaransa. Nongera no gushimira abakunzi bacu badukurikirana bari aha rwose Australia bariyo cyane rwose, ndengaho gatoya ku mugabane w'Uburayi nyarukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta zitandukanye, muri Aziya, Katari ndetse no muri Oman. Rwose mboneraho gushimira abakunzi bacu rwose bariyo, bahora bambwira bati rwose ibintu byanyu duhora dutegereje kureba uko bihagaze. Yes, turashimira ariko kandi twahaye n'ikaze mu gihugu cy'u Burundi abari muri Coline Munanira, Coline Gitongo, Coline Mujejuru, Coline Mulangala, Coline Kinazi, Coline mu makorera agiye atandukanye tubahaye ikaze, ariko kandi n'abari Bujumbura, bari Gitega, abari rwose Kirundo, abari rwose mu bice bigiye bitandukanye bya za Ruyigi na za Kasorwa tubahaye ikaze, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda Kude Chapeau, bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari hano Zambia, bari mu bice bigiye bitandukanye hano muri Afurika tubahaye ikaze. Birumvikana rero ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ngira ngo tugiye kuba tugarukamo, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Bwana Kalimba Aimable, dore turi mu masaha y'umugoroba, ndamutse mvuze yuko ari ijoro ntabwo naba nibeshye. Ndagira ngo uze kunyemerera tugaruke ku nkuru idasanzwe, by'umwihariko ikomeje kugenda igaragara muri uno mujyi wa Bujumbura muri ano masaha. Ni umujyi w'ibibazo, ni umujyi kugeza amagingo ukomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke, ariko mu buryo bw'ibanga rikomeye. Ndagira ngo uze kumfasha ibintu tuze kubyinjiramo agatanu kuri kagenzi kako, ariko kandi sinabyo byonyine, kuko ndagira ngo uze kumfasha twinjire ahitwa Gitega, turebere hamwe icyitwa ubutegetsi bwa General Neva bwatangiye kuzamo agatotsi mu rwego rwo hejuru. Ishyaka riri ku butegetsi ibintu byakomeye, ndetse kandi usibye kuba ishyaka riri ku butegetsi ibintu byakomeye, isaha n'isaha abitwa Banakugarika ndetse na Mariverion kuri yo nibateguzwa baricwa. Niyo makuru namaze kuba nakira, kuko barimo barabashinza ubugambanyi mu ishyaka rya CNDD-FDD. turaza kubikomozaho, yenda tubyinjiranimo ubusesenguzi bukomeye cyane, kuko abantu bambwiye yuko ikintu kijyanye no gusesengura rwose umuhanga. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye bakunzi ba Duniani Cote TV, kuko muraza kunyemerera dusimbukire rwose nk'ahitwa hano za Cibitoke, turebere hamwe rwose zimwe muri batayo z'abasirikare zimaze kwagera mu kanya gato gashize. Izi bato zikaba ari batayo zije mu gufasha abari ku ikosi, by'umwihariko kuza kugoma kubona imyitozo imeze neza, ndetse bakanakorana ikosi. Izi nazo ni imbonerakure mu buryo bwo kubamenyereza, ngira ngo nabyo turaza kubyinjiramo tubabwira uko bimeze. Turaza kugaruka gato ku witwa Bunyoni, kugeza amagingo uyu mugabo arimo arahigwa. Benshi batangiye no kuvuga bati bagomba kumwikiza amatora ateganyijwe muri iki gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027 2025 atari yaba, kugira ngo ibintu bijyane neza. Ese uyu Bunyoni baraza kumushobora, bimeze bite? Byose turaje tubyinjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo tuguhaye ikaze, by'umwihariko hano kuri Duniani Cote TV. Amakuru yo rwose ku batari bakora subscribe nabo mbabwire ntitubahaye ikaze kuri notro, ariko mwibuke gucyonda kuri sabone kugira ngo tujye tubana no mu yandi makuru agiye atandukanye, kuko ni byinshi tuvuga, n'inkuru zimo ziratrendinga hirya no hino ku isi, nazo ntabwo dushobora gutinya kuzivuga. Yego Bwana Moses. Bwana Kalimba Aimable, ndagira ngo ibi bintu tubyinjiremo duhere kuri no nkuru
ikomeje kugaragaza ko umutekano muke ukomeje kuzamba i Bujumbura. Ubundi kugeza magingo aya ikintu kimwe kirateza umutekano muke mu mujyi wa Bujumbura ni iki mu mboni zawe? Ku ruhande rw'umutekano mukeya ukomeje kugaragara mu mujyi wa Bujumbura bwana Moses, biri ku mpande eshatu. Yego. Uruhande rwa mbere ni uruhande rw'abanyepolitike cyane cyane bari ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD, bari kugerageza n'ubundi kugaragaza yuko bagifite inyota yo kwiharira icyitwa ubutegetsi. Yego. Ibi bigatuma ba bandi batavuga rumwe nabo bagerageza gusa naho barema udutsiko cyane cyane two gufatanya n'umutwe wa Red Tabara. Umutwe wa Red Tabara nawo ukabona umwanya wo gucengera mu duce twinshi dutandukanye. Ibyo byaba ari byo birimo biratera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yego, ubwo byose ndagira ngo mbihurizemo hamwe. Hari abanyepolitike, hari inzego za gisirikare zidafatika z'u Burundi, hari umutwe wa Red Tabara n'indi mitwe itandukanye FRB, UPR n'indi itandukanye ariko yo itagaragara cyane, ariko bivuga yuko nayo iri kuri ubutaka bw'u Burundi ifite ingenza zamaze kuhagera. Yego. None kugeza amagingo ibi bintu biraza gutuma abaturage bakomya kugira icyizere Evariste Ndayishimiye perezida uriho. Ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye rero bwana Moses, abaturage uretse kwa kundi uyu Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yajya mu gace kamwe cyangwa se akandi, akaza no mu Kirundo, akaza azanye kawunga, abazaniye umuceri kugira ngo arebe nibuza yuko abo baturage bakennye inzara yishe, yabahuma amaso cyangwa se yabajijisha kugira ngo ntibagire ikintu bavuga cyangwa se batekereza. Ariko uyu mutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byinshi bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Bwana Moses, ntabwo uri buze gusiga amahoro uno muyobozi Evariste Ndayishimiye. Nshatse kuvuga yuko se amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri uno mwaka 2027 dushobora kwisanga umugabo yatawe yahuzo. Cyo kinyarwanda cy'imihanda ukoresheje uretse ko ngiye nyumva sinzi ko n'abakunzi bacu bacyumva. Ashobora gutabwa yahuzo cyangwa se ashobora kuba yakwisanga ari mu mazi abira, bivuge neza. Ibi bintu bishobora gutuma yakwisanga mu mazi abira akomeye cyane. Yego. Kuko impamvu yakwisanga mu mazi abira akomeye cyane ni umugabo mpora mvuga buri munsi yuko uretse yuko tuzi ngo Red Tabara, FRB, UPR, hari n'indi numvishe yadutse ngo ari baza CCR, habyitwa mwicara ngo twamaganye CNDD-FDD. Ni myinshi cyane. Uwo ni umutwe usa ngufite n'ishyaka rikomeye cyane, ngufite abayobozi bawuri inyuma baba mu Burayi. Urumva ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bishobora gushyira mu kaga gakomeye uno mugabo. Kandi nta nubwo bishobora, byamaze no kugaragara yuko akaga karimo aka kanya. Icyo ashigaje ni ugukora buri kintu cyose gishoboka afatanyije na bino bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, akihisha mu mutaka wabyo, akajijisha abaturage, noneho akagaragaza yuko ngo umutekano we mukeya uri guterwa n'ibihugu bya muri Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane hakunze kwibasira igihugu cy'u Rwanda kibeshyera yuko aricyo gifite uruhare mu mutekano mukeya uri mu gihugu cy'u Burundi, kandi bigaragara yuko byanga bikunda ubutegetsi gahunda ihari nuko bugiye gukurwaho. Yes, nyamumbani zanjye n'ubundi ndabona biza kugorana cyane, ahubwo nanone ikindi kintu ngiye ndimo ndabona uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye, gutorwa kwe kuramutse gutowe kwaba kurimo ibibazo byinshi. Ni bya bindi byo muri Afurika n'ubundi dusanzwe tumenyereye yuko umuntu agenda akayobora igihugu akaba yakiyobora igihe kirekire kandi atari uko abaturage bamwishimiye. Ibyo bintu ngira ngo wabibonye hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ubutaka bwageze amatora, ariko amatora by'umwihariko bigendanye n'amakuru twabonaga, amaso yacu byaduhaga, twabonaga barimo ba Moise Katumbi bagiye kuba batsinda amatora, ariko tuza kubona Tshisekedi yongeye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero nano mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibari inyuma, birashoboka yuko amatora ashobora kuba yamara kuba mu buryo navuga ko budasanze iki gihugu cy'u Burundi kikongera kigatora uyu Neva, ariko mu buryo navuga yuko by'umwihariko nabwo butazigera bumuhira, cyangwa se ashobora gutorwa tukabona atewe kudeta nk'uko amakudeta tugenda tuyabona hano muri Afurika, kuko ntabwo ari umuntu wakongera
ngo atorwe indi manda y'imyaka ingahe yose ngo abe yayimara akiyoboye igihugu cy'u Burundi. Kandi ubu tuvugana harabura imyaka igera kuri 2 kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kigire amatora bwana Karemba Aimable. Yenda tuve hano dukomeze ngira ngo amakuru yo ni menshi cyane abagenda areba n'umutekano politike na diplomasi. Tugaruke gato hano by'umwihariko Gitega naho kugeza magingo gikomeje kugenda igaragaramo ibintu navuga ko bitoroshye. Benshi baravuga bati uyu bagabo bayoboye CNDD-FDD baraza kwicwa hakiri kare. Iyo bashatse kuvuga ngo haraza kwicwa hakiri kare, mbega ni ukuvuga ngo nyine haba hari amakuru y'uko barimo barahigwa. Ngira ngo tumaze iminsi tuvuga ku bijyanye n'iby'uwitwa Reverien Ndikuriyo wigeze no kurusimbuka, kuko ndamutse mvuze yuko yarusimbutse ntabwo naba mbeshye. Bagiye batangaza inshuro nyinshi yuko yishwe n'amarozi, gusa Imana izagukinga akaboko. Bwana Karemba Aimable, ese ubushobozi uri kuwubona bungana na kangahe ku ijana ku ruhande rwa General Neva rwo kuba yakisesa abanyapolitike mbere na mbere bari muri CNDD-FDD kugira ngo agirirwe amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu batamuri hejuru? Ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye rero, buriya ikintu cyamaze kujya hanze mu buryo bwa politike kiba cyamaze gupfa, niko njye mbizi. Kuba uyu Reverien Ndikuriyo, Jerome Bunyoni, abandi batandukanye, Agathon Rwasa ndetse n'abandi batandukanye, abo babyiringira Evariste, abo bitwa ngo ni nabo mu muryango we, biragaragara yuko bahagurukiye kumurwanya, kandi bikavugwa yuko impamvu ikomeye cyane ikomeje kugenda ituma bamurwanya nuko ashyigikira icyitwa ingengabitekerezo cyane y'ivanguramoko, bigatuma rero n'ubundi bigaragara yuko uyu Evariste Ndayishimiye ukomeje gukora buri kintu cyose gishoboka yongera ingufu zo gusenya ingufu z'abamurwanya, byamaze gusa naho bicika amazi, kuko aragira gutya yajya kureba kuri runaka agasanga ubundi nawe yamwatatse, akajya kumva ngo nk'umuyobozi mukuru wari uyoboye igihugu cy'u Burundi cyangwa wari uhagarariye urwego runaka yatorotse yagiye i Burayi, ukabona yuko ari ibintu bikomeye. Bwana Moses, ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, kuba yabasha rwose gushinga agati gakomeye cyane ko kuba yavuga yuko ahagaze wenyine kandi yemye azarwanya bano banyepolitike bamurwanya, biranagaragara yuko rwose 70% aya matora Evariste Ndayishimiye ashobora kuzatsindwa, nkurikije amarangamutima y'abaturage b'igihugu cy'u Burundi bafite, kereka bamwe na bamwe babandi bamaze kuba navuga imbata z'icyitwa propaganda z'uyu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda atangaza avuga yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifatanya na Red Tabara, ngo gifite gahunda yo kumukora ku butegetsi n'ibindi bitandukanye. Ariko ukabona yuko byanga bukunda nubwo izo propaganda yazizana, nubwo yazana izo ngengabitekerezo, ntabwo twabona yuko rwose ibi bintu tubirebeye mu ndorerwamo zacu byahagarika umuvuduko w'abanyepolitike barwanya uno muperezida Evariste Ndayishimiye. Nabonaga yenda ikintu gishobora gutuma bahagarara yenda ari ukubahitana. Aramutse bahitanye, erega Bwana Moses, ikintu gihari yundi kuri yo, hari umuntu wigeze kunyereka igisheni cy'abanyepolitike bamuri inyuma, aka kanya bakigaragara no kuri lisite y'abantu bari hafi ya Evariste Ndayishimiye. Niyo mpamvu ubona Evariste Ndayishimiye umunsi ku munsi habaho gusimbuza abanyepolitike, uwari uhagarariye urwego rw'ubutasi akamusimbuza uwundi, agashyiraho uwo muri famiye ye, murumuna we cyangwa mushiki we. Niyo mpamvu ubona umugaba mukuru w'ingabo asa naho ahari nk'icyitiriro, akagira abandi bamuhereza amategeko ndetse bamubwira n'ibigomba gukorwa. Icyo kintu nicyo kikubwira yuko kuba yatekereza kuvuga ngo arica bano banyepolitike batavuga rumwe nawe byamaze kurangira, kuko yamaze no kumenya yuko n'abaturage bamuvumbuye. Gusa utekereza yuko aya makuru kuba narabashije kuyamenya nibereye hano, wenda nubwo rimwe na rimwe ngerageza gutemberera muri biriya bice nubwo bitanyoroheye, kugira ngo n'abandi ntibayamenye, n'abandi barayamenye, kugira ngo se abanyepolitike bo barabiyoboye yuko gahunda uyu Evariste Ndayishimiye afite no kubica birimo. Ntabwo babiyoberwa. Icyo rero nicyo kimenyetso kigaragaza yuko Evariste Ndayishimiye kugira ngo azabashe gushyigura bano banyepolitike batavuga rumwe nawe bizamugora cyane. Yes, twikomereze ngira ngo amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugaruke
kuri iki kintu ngira ngo ni nka update ni Cibitoke kugeza amagingo amaze kugiramo bato y'abasirikare b'imbonerakure bagiye gufasha abandi bagenzi babo mu kuza gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ukomeze kuboneka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse kandi ikindi ni uko navuga yuko hano za Kibira naho imyitozo igikomeje, ndetse ikaba ari imyitozo ikomeje kugaragaramo n'izikatanyama z'aba FDLR, ngira ngo Bwana Kalimba Aimable turamutse dusoreje aha ngaha tugashimira abadukurikiye ntabwo twaba twibeshye. Yes, Bwana Moses, nta kibazo rwose, reka tuboneyeho no kwifuriza abakunzi bacu kumererwa neza, tubabwira yuko amakuru yacu ari akagaruka rwose. Mu nkuru zidasanzwe rwose tubararikiye, hari inkuru idasanzwe yo mu Kirundo bivuga yuko icyitwa political system yatangijwe hariya mu bice byahariya mu Kirundo iri kwamaganirwa kure, biri kuvuga yuko hari no kwitegurwa imyigaragambyo mu masaha ari imbere, turaza kubabwira uko bihagaze. Yes, no kuvuga ngo Bwana Kalimba Aimable ngira ngo ni byinshi cyane, turaza kuguma tubahamagariye tubabarize batubwire uko situation ihagaze, tugende tuba updating gake gake kuko niko kazi kacu. Bwana Kalimba Aimable reka nkwishimire cyane dusoreza aha ngaha. Yego, urakoze cyane Bwana Moses.